Ko parofisi nawa me so leksi ta ko fi tai tai lek mo to ko to pe e wa tai fi ko ni ke to po kala ma mai ni e haunde tau hoko atu ke Vahe wahiwa ko ia Tohi Fakahinohino aia ko hono tau moa pe ko hono te fito ko Ngaahi fakataha o ko whai e Siasi Sisu Kalaisi kau manu ni ngai haki mo ni o ko hanga he Vahe ko ni o whakamā opo opo a Ngaahi fakataha ko ia aia o whakahoko i he wōti ia ku tala noa ko ia ki he wōti ko hinga atu he taimi ko ia o toka ngai pe pure ia e he piso pe ka e maafoki hono o toko ni. Ko e Ngaahi fakataha ko ia o whakahanga tonu ke Ngaahi haualo tu whakatau taha na ta ostala noa ta tau ki ai i he Ngaahi Vahe ko ia ki mua. Ka neua Ngaahi fakataha ko e te utala noa ki ai e lava pe e he taki mua ia o to e ui ha Ngaahi fakataha ke. Ane hanga o whakamatalai ai uhinga o e Ngaahi fakataha ko ia mo ni ihi o totonu ke nau kau i he Ngaahi fakataha ko ia tā naki atu mo Ngaahi fakataha ko ia te tautala noa ki ai i he aho ni. O gwelewa Ngaahi Fakahinohino mo Ngaahi tūtūni ko mai e he kautaki ke toko ni i ake nau tolo e kautaki whalota whanua ki he Ngaahi fakataha ko ia te tautala noa ki ai i he aho ni. O totonu whoke tataki e Ngaahi fakataha ko ni o whakatatau pa mwe wei ai lau maari e maa oni e he whekomi mo wheinga ko ia e kautaki o whekau aki mo Ngaahi fakataha. Ko e whakataha ko toa beg whakahoko i he Siasi ko ni totonu ki ai hano asenita. Pea ko e taimilahi o ku hanga e he piso pea o Vahe. A ene se skei tari pure ke ni hanga toka ngai e asenita ko ni i he malu malu ia o e kau piso pe riki. O wahano uhinga o ku ngawe aki ai e he Siasi ai asenita. Uruaki ke mahino ke kau whakataha ai tau mua pe koe fokasi ko ia o e whakataha o ku whakahoko. E kai ke ngata ai ka toe ngawe aki ai taimi ke toe le lei ange mo mā opo opo ange e he taimi ko ia ku iai ai asenita. O kulawa Ngaahi asenita ia koe ni ke whao, pe whakatutu. Ia Ngaahi wike ki mua ai Ngaahi whakataha koe ni. Ko hike hau e ni ko ia ku kau i he whakataha ko nau mateu teu mai i he Ngaahi fie mau ai asenita. Pau totoo rewa ke hanga e he asenita ia whakatutu a Ngaahi mea ko ia ke area i he whakataha o whakatatau mo nau mahu inga ko ia ki he whakataha o ku whakahoko. Ko e Ngaahi whakataha ko toa bea ku whakahoko i he wōti pe ko e steiki. Ko e tau mua ia ke whakamalohia ai whakafo i tui tui ka e maafoki ai Ngaahi whamiri. I he ene pe he rewa, o totonu ke Siasi ia nge taimi o whakamoreki i he Ngaahi whakataha ngā, ke Ngaahi mea whakatohi mahina. Mau tau ilo whoka Ngaahi activity pau ki whakahu ia ke tohi mahina. Pea neongo ku mahu inga pea e Ngaahi mea ko e ni ka o totonu ke Siasi ia nge taimi ke Ngaahi aki ai whakataha i tohi mahina ka e lahi lahi. Kono area i ai whakafo i tui me Ngaahi whamiri ko ia i he wōti. Ulawa behe piso beke ni tataki. A Ngaahi whakataha anga koe ni pe tene whakamawhai i hataha i hono ongo toko ni ke na tataki ai whakataha i hono maru e piso pe. Peo totonu fo ke mahu inga ke ua na a whakahoko e Ngaahi whakataha koe ni o loloa angeia i he taimi ko ia o fie mau ke whakahoko ai. Koe tahe Ngaahi mea mahu inga o totonu ke sio ke ai kautaki i he taimi una o whakahoko ai whakataha koe ni. Hange koe ririu ko ia ku tauanga maheni ki ai foki ki he tau hoa lotu fo i hoa pe eua he taimini. O kui kairea ke toi fie mau ia ke whai ha Ngaahi whakataha i he aho sāpate pe koha whakataha pongpongi, pe koha whakataha e fiafi. Ka niango foki ku tore reange taimini au tau whakataha whaka elektronika pe kautaki ia koe uhi, koe whakarakata ko ia ku whai he taimini. Kono uhinga ka tukuanga whainga maaria ki he Ngaahi tamai, ka mai Ngaahi whae, ki a taimlahi ke nau whio hi ai mwe whanau i api. Te utala noa le wani ke Ngaahi whakataha ko ia i he wōti. Mana tui koe piso pe ea kune hanga toka Ngaahi whakalū ku fua a Ngaahi whakataha ko toa pe o ku whai i he wōti. Ko ia tene hanga o purei. Tuku kehe ka pau ku hau ki he whakataha hataha o ku mau mawhai maa lunga ngeia i he piso pe. Hange koe ni, ko hataha i he kaupai sensi o steiki
ko hataha me he area 70 pe ko fitungo furu whaka area pe ko hataha me he kau taki moa. He taimi ko ia kui kai ke hawa piso pe ki he lotu pe ko whahinga uhinga pe ko whakataha. E lava pe e hataha e ongo toko ni ke whakarere whakataha koe ni pe apure e hataha ia te ki naua. He taimi ko ia kui ke i Siasi e piso pe pe ato e nofo me ongo toko ni ko whahinga uhinga whakawhamiri mo ngai winga pe ko e Palestinio steiki te ne hanga e ia o Vahe i mai ai toko tahi ke ne hanga pure i mo tataki mo whakarere ngai whakataha whai i he uoti. E taimi ngai kune oangi ai whainga maari e koe ni ke Palestini o e ka kolome kau mātua ka tene toe lava pe e ia ke Vahe i pēha whahinga pure tapu pe ia kuroto ki ai. Ke ne hanga o pure i mo tataki a ngai whakataha e taimi o kumamahe ai piso pe pēha moe o toko ni. Ko ngai whakataha koe o whai e au sāpate o ku maho inga au pito ia ki he ka inga lotu he koe taimene ku nau mao e whainga maarie ke whakatupulaki e nau tui ki he otua koe tamai mono alo ko Sisu Kalaisi pa ke nau hanga o mau ai sākala meniti whai mo e nau Ngaahi hū pia nau wako ai ongo rei mo nau Ngaahi whatongia pia lava ke nau toko ni i hani i hike. Mana tu i foko e tau liri fo o ko ia i he taimini ke he tau Ngaahi fakataha. Ko e fakataha sākala meniti fo ki o whai mau pe ia i sāpate kotoa. Ko e fakataha ko ia ai kolomu ai pure tapu kau mātua o whakahoko pe ia i he sāpate ua pia mo e sāpate hono whā. Ta tau tof pe ia mo e fakataha ko ia ki he hoi ki whawhine, ki holot whine o whā. Ko e sāpate ua pia mo e sāpate ko ia hono whā. E kai toi ke he ia mo e whakataha o whai ko ia he tau tupu talavou. Ai ka kai whiwhine pe ko young women, kai maafo ke tau tupu talavou tangata, ai young men, nau whakahoko e nau whakataha, i he sāpate ua, pia mo e sāpate ko ia hono whā. Mana tui koe ngai whakataha ko ino kou tala noa ke ei o whakahoko e hiri, ai holot sākala meniti. Ko e holot primary fo kia unau, whakataha pe nau tōruia i he sāpate kotoa pe. Pea koe sāpate lewa oe lau tohe wha sāpate, koe sāpate uraki, mo e sāpate tolu, oe mahina kotoa pe. Uto tonu fōke e hanga e he kau sekeritari pure, mo e kau kalake, o whakaawhei ai ka inga lotu, ke he ngahi whakataha koe nā ku tala noa ki ai, e he ngahi whaunga whakamitia pe whakaelektronika ke ai ako ilo pe e whanau ia koe ni hono ngawe ake. O kuiai whoke e tau mua mo e ngahi tau mua o e hoa lotu sākala meniti. Koe elito o e hoa lotu koe ni, pe koe tau mua maho inga taha o whakahoko e hoa lotu koe ni. Ke lava ke hao e ka inga lotu, ke nau mau ai sākala meniti, ke whakafoou e nau fua. Nai whakahoko i he aho nai papitaiso ai nau tō kia Siasi koe ni, ke manatu i mau pe ia, ta mo tauhi e ne Ngaahi whekau. Koe ngahi mea ke he koe o toi hoko i holo saka meniti, koe whakalahi atu pe ia, ki he elito mo e tau mua ko ia, nā kutara noa ki ai. Ai koe ngahi mea ke he te tau lava ma, i he tau alu koe ki he holo saka meniti, koe taimia ke whakahoko e tau ngahi huu whakafoi tui tui. Neango ku tau tautu ko toa i whai lotu ko e kāinga lotu, ka koe whainga maari e a whakafoi tui tui ka teki tau tolu, ke o haki ai e tau huu, ke he otua ko e tamai mohono alo ko Sisu Kalaisi. Kai ke ngata ai ke mai ngahi Fakahinohino mo ngahi le soni ko teu teu, e hani ihi ko ui i pe whakanof pe o Vahe ke hoko e kau whaiako, ke nau ako i ka teki tau tolu ai ngahi toka te line ko ia o e ongo e rei. I kai ke ngata ai ka ako i ka teki tau tolu ai whaunga ko ia o whakahoko a ke ngahi o wau, ai o ku iai mo ngahi fuakawa o ku hanga he o tua tāpa ki nā ki tau tolu. Ko whaitu whokia ke whakahoko ai ngahi pisinisi ai uoti, e toko ni iai ki tau tolu ke whakatupulaki a e tau tui mo e tau whakamoni.
O ku iai rewa mai whaunga ku o mai e he kautaki, ke palani i aki, pea tataki i aki, ai hoa lotu sakala meniti. Koe kau piso periki ko ki nau tolu ia ku nau hanga palani ai lotu sakala meniti. Pea utotonu ke nau tataki ia i he whaunga o ku molu malu mo mau. I kai ke ngata ai ko ki nau tolu fuki nau hanga toka ngai pea whakapapau o ku maa opo opo a ngahi mea o e sakala meniti o te eki ai ke whai ko ia ai lotu. Ko ki nau tolu ku nau hanga whiri a ngahi te whito ko ia moe ni i o to tonu ko e ki nau whakahoko a ngahi rea i he hoa lotu ko e ni. E kai ke ngata ai ko e ngahi hiva ko ia moe ngahi himi e ngawe aki. O to tonu fuke nau hanga whakamaheni ai ni ihi ko ia kua whiri ke nau whakahoko e polo kalama o e hoa lotu sakala meniti. O kawai mo ki nau tolu whakawhi ke nau whakahoko ai fua lotu pea moe lotu whakaosi ko ia o e sakala meniti. Mana tu e taimi ki mua nai ki whakataha tatari pato ki whae sakala meniti o kai whoke toi whakahoko ia i he ririu ko ia i he ahoni. Ko e tae whatongia maho inga kau piso periki o whika aku me sakala meniti ko e nahonga whakapapau o ku kamata i he taimi pea tuku he taimi. Mahalo ko whai mea maho inga taha ia o ko ilo o ku whato no wai e ngahi woti lahi. O ku kamata he taimi a ngahi woti ni pea rere ia o overtime. Mana tu i ko taimi ko tuku ai sakala meniti ku o mai refo i miniti e hongo folo. Ke maloloa e ka ingalo tu o whakahoko ai a ngahi mea ku nau tokanga ki ai pe toki hoko atu a ngahi Kalaisi. Aia ko tui ku maho inga au pito ke toka ngā eni he kau piso periki ke whakapapau i ku kamata he taimi pea koe osi pe koe a taimi tonu ke tuku ai koe taimi au tonu ke tuku ai. O tutonu fua ke mahino ke he kau tangata koe ni ke ua fu ai e polo kalama ke fu lahi. Kono hinga koe taimi. Tau te fito ia ki he taimini ko uhi o minute pe whani maia a ngai hoa lotu sakala meniti. Kai lawa ke kau ai ngahi mea koe ni hange koe taimi koe au no moro ai e tau lotu kakato ai. Wai whanki hiwa tari o kui ai pia moe tari he tangata koe o kune tataki ai kainga lotu o tau whakaha i pe ko hai hani ihi he kautaki mua maarunga o kunau iai o tau whakahoko whuku me whanki whanongonongo ka koe kongalahi whanongonongo e o kau pe polo kalama koe ngai whanongonongo e koe ni koe ngai mea fuwhia mao e ke ilo ke ai kainga lotu pe erewa moe himi kamata moe lotu o si whakahoko e pisinisi ai woti pe koe steiki hange ko hono tukuangi hani ihi manau ngai whatongia ka ke ngatai tau nga whatoka ngā ai whanau tau waru ko ia ko nau osi papi taiso kai maki nau tau papi urui mai ke Siasi tau hanga whatonga ai nihi ko ia he whanau tupu o hiki ho nau pole tapu pe koe lakanga ko ia he pole tapu whaka elo ne e kai ke ngatai tau o ia ngahi kāti o ka kai fōku nau hiki mai ki he woti ka pau ka sāpate uraki hoko ai a tāpua ki ko e whanki pepe o skatoa ngahi mea ko ia pe whairewa himi sakala meniti mono tu whake sakala meniti o sia hoko rea mo ngahi malanga mo ngahi rea mo ngahi hiwa ia hiwa tuku mo lo tuku pe hoko atu pe mo ngahi whasi ku tātā e toko taha ko ia ke pia no pe ko e okani ia hiri ko ia ai lotu. Wewe ngai taimi ni i he ngahi polo kalama o hoko o whie mau ke hanga he piso pe ia o toe whakamahino i ha mea na e tae mahino na e rea aki he kau tangata pe koe kau whiwhine ko ia na nau whakahoko e polo kalama. Hange koe ni. Ka pau hanga i ha tahai a ko i ha mea ku ilo i he piso pe ia o kai koe toka te rine to tonu ia siasi koe ni. E lava he piso pe ia ke tu uhake i he rolotonga pe ko ia ai hoa lotu sakala meniti. O whai hano whakatonu tonu, pe ko hano whakamahino ki he kāinga lotu. Kau to tonu pe whoke tau whai i he whaunga ke ewa nā la vea ho nau loto o e ni ko ia, nā nau whakahoko e whiha ala ki ko ia. Pe taimi lai ngā ke kau piso pe ni ke awe ki nau tō ke nau ngahi ofisi ke hoko e pewe pōta anō aki, ke ako e beka te ki nau tōru ai tōtōni ko ia au tau Siasi. Koe taimi koe ki mua ke kamata sakala meniti o ku kore mai toi whahinohino ia
ke kāta ke kau tangata koe ni e piso pe mohono toko ni kau maa e whaamiri po haiki nau tō kau he polo kalama ke nau tautu iho nau ngahi tautu anga ha minite nima pe toi lahia o ke keke ka mata lotu. Koe kwa taimi fo ke ni ke toi whai holo ha text moa toi whawhana holo i mua pe ko toi whahinga pōtala noa. He ku hoko e nau tautu i he taimi kone o kou tala noa ki ai koe whai taki anga ia ke kai ngalotu. He koe taimi koe au hawai ka ngalotu ke lot sa kalameni ti. O whie mau ia ke nau tautu i he ki taimi koe au taritari ai ke kamata ai lotu o whai ha whakalaulau loto. Whakalaulau loto ki he eiki, whakalaulau loto ki ho mo ui, ki mua pa toki kamata ai lotu koe uhi o pau ke tau mau ai sa kalameni ti. Kono tāpakina koe sa kalameni u whapapau e kau piso peliki o kuia kau tangata totonu ku nau teu e maa moe vai, o kuia kau tangata totonu ku nau whakahoko ai tāpo aki, pia whakapapau i koe rea koia o e tāpo e kina o e maa moe vai, o ku totonu o hange ko ne haa koia, i he wholofola, to anu ai whakawa Vahe ua noa, pia wai pēla i pepa o tuku i mua he whanau, ko e uhi ka paika ke nau manatui, ke nau lava ke sio ki he rea koia o e lotu. Mana tui koe taimi koe au whihala ki ai, ulawa pe ni ihi a koe au tū e tawha ki o whai e whakatonu tonu. Paka pārewa hei kei ke nau toki lawa he rea atua taha, pe atua taha me he kau piso periki o whakahoko ai whakatonu tonu koe ni. Koe ngahi rea koe me ngahi hiwa o whakahoko i he taimi sa kalameni ti, whirifo ki he kau piso periki ai te whito, kai kei ke ngata ai, nau whengau e ake mo e sea o e komiti hiwa, i he woti ke ngahi himi ko ia ngawe aki. Koe ngahi rea ko toa o kutotonu pe ke nau whakate whito pe a whakawae ai rea te nau ngawe aki i he ngahi toka te rine o e ongore rei. Ke lava ke whakatupulaki ai tui pe mo e whakamooni ko ia ai ni ihi o ku nau mau sākala me niti i he aha ko ia. Koe whaunga re wani hono kumi pe ko hono whiri o ni ihi ko ia ke nau whakahoko ai ngahi rea ko ia i he sākala me niti. Kono whiri o nei au whai mai e he kau piso periki. O ku nau siro pe nau tole me mi pai woti, ko sei pe nau risi a nau tolo i roi ko hai ko o silea, ko hai te kai ke rea. Una hana tolo o whiri ai ni ihi ko e ke rea, e kai ke ngata koe ai, ka ku nau te hanga foke nau toluia o oange ai te whito ke whai a ke rea. Koe rea ko toa pe holo tsaka me ti koe fuafua whainga maaria ku oange ka teki nau tolu o ku me mipa i he woti ko ia. Hei kai ke pehe ia ke tuku e kau me mipa e woti ka whawhe maha taha ia maha whetu ke hao rea. Ka pau rewa ku whakawhe mai e he kau piso periki ha taha meha whetu ke. Hange koe ni. Ia kau tamaku nau wha mai me tonga. Nā mai nau tore he nau business ke. Pe nau hale tō maulotu i Hawaii i Amerikani. Pe nau hori nau tolu ke nau rea i he hoa lotu sa kalameniti. Hei kai ke lava ke oange ke nau rea nau tolu ia i he hoa lotu ko ia. Kai oua rewa ku tā ai pisope pe koe ongo toko ni. Ki he pisope ai tama ko ia nei hau mei tonga pe koa state i Amerikani. Pe toki la whainga mahari ke rea. O totonu fo ke whakawhei ai tō tupu, ai young men mo young women, ke naurea i he ngai hauarot sa kalameniti. Pe ka paure ku anga whainga maaria ke naurea, mei koe mite nima, o ku ange ke naurea ai. O ku lava fo ke kau piso periki a whakawhei mai, ai kau whaiwhekau taimi kakato, ke nau hau o rea i he lorotonga ko ia sa kalameniti. O ulawa fok pe wanga mahene aki ke tauhanga. O anga whainga maaria ki ha whaiwhekau, teu ke alu ki he malae o e ngai whaiwhekau. Pe ko ha whaiwhekau kua whoki mai me he malae o e ngai whaiwhekau ke nau whai harea. O totonu ke hanga he kau piso peliki o whakapapau. Pe a talange ki he mātua mo e whamiri mo e kāinga. Koe polokalama sa kalameniti koia o kurea ai ho o moutahine pe ko o moutamasi. O kui kai ko ha polokalama ia whakamāwae koe ngai whakawhaiwhekau. Pe ko ha polokalama hono tari ki nau tolu he nau whoki mai.
Koe polo kalama ia koe polo kalama hoa lotu sa kalame niti. Yo tala mai fuke toi whanino fo o ia. He kai ke lava ha taha ia he me mipa koia o e whai whekau oku alu, o e whai whekau oku foki mai, o rea i he sa kalame niti. Hange koe ni. He kai ke lava e tama ia mo e whae e. Pero whangatoko ua mo e whangatua whaafine o e whai whekau koe o amanake alu, kai mai whai whekau o amanake o kua foki mai ke nau kau i he polo kalama. Ika, koe polo kalama e ko ia, e lawa peke rea ai hani ihi ke hea me whamiri, whakataha mo e whai whekau koe no ai ke alu, o ai ke foki mai, pe ko ataha pe ia, o e kau whai whekau koe kua osi e nau ngāu e whai whekau. O kuhanga whake kau pisoperi ki foki o taimi te pire, ai rea koe a kau arere a ngāu whakahoko anki o nau Ngaahi o te neongo, o ko mai ai tōtō ni, pe a mai me Ngaahi ngoa me he steiki. O wikai fo ke fie ma uia, ke rea ka warere a ngā ia, i he mahina ko toa pe. O wai pe taimia, ka pau te naurea pe nā tola mahina e ono, pe a whiunga. Ka koe ke fie mai ke naurea nā to he mahina ko toa, koe nā hoa nā tōru ia, ke whakahoko e naurea. O whāwha ke kau pisoperi ki o tuku mawhahe, ia fu isa te taha i he tau, ko hi ko polo kalama ko ia ai hoa lotu palai meri. Ka neongo ia he ke lama e kau pisoperi ki o tuku ai hoa lotu saka meti ki ha whaahinga hoa lotu pe ko whaahinga kurupu hiva kuna waahi mai ki hewo. Yange koe ni, ka pai ospe koe saka meti pa pehe mai tamakune tataki. E taimini te tau tukuange ki he hoa lotu koe ni ke nau whakahoko ai polo kalama. Ku pau pe ia ke kei tataki, e toko taha e kau piso periki, a ngahi polo kalama ko ia o ku hoko, e holo sa kalamenitia. O totone fo ke hanga he kau piso periki, o whakahoko, hano vahe ko ia o ngahi malanga, e ha taimi lahi ki mua, me toki whakahoko ai polo kalama ko ia. Ai ku ilo ile rei pe he kau tangata ko e niu, nau ngāki whangi spreadsheet pe he nau laptop u, peko nau computer, peko telefoni. O nau hanga e nau tōria vahe malanga koe ni me mahina ia tolu. Nau hanga tō taimi te pire i whakamahina tolu e ngahi malanga. Ai ngahi wote ni whakamahina e ono. Iai ni mahina hiva, iai ni tau kakato e taha. Ko no hinga ke oa na iai ha taimi. E tuu hake ai me mi pao tala mai, na toki tā mai pe tōn piso pe ia aneafi ke maurea hea. O se mahina ku iai taimi he kai ke lava mai ai a ngahi whaamiri koe ni, pe koe nihi ko ia na e Vahe ke nau whakahoko ai polo kalama. O totonu ia ke hanga he kau taki whalata whanua ai, i lo o ku ai kakai ia i he wōti takita. Te nau lama ke tolu ia i ha fo i taimi whakafoki whaape o ku Vahe i atu. Hoko ha polo kalama koe uhi koe kai ke lava mai ai ngahi whaamiri. E taimi koe mahino ai ke kau piso periki ai ni ke naurea, o toton ke mai ki nau tolu ia ki he ofisi. O hangarewa e he kau piso periki, pako e taha koe ian ki nau tolu, whetano aki mai whahamiri koe ni, o whakamatala ai ka te ki nau tolu, ai tau mua, pe koe ngahi tau mua, o e hoa lotu sa kalameniti. E kai ke ngata ai, totonge na honga whakamatala ian ki he whahamiri, ai te fito koe ia o ku naurea ai. Hange koe ni. Mana tui koe ngahi te whito kuange he kau piso periki ke nihi koe ni, koe ngahi lea ia na e whai he ngahi koni wherenisi ko ia, lahi ai siasi. Pea kuange pe fo i lea taha ke naurea kotoa ai. Ka kuanga pe he, e lava e he piso koe taha koe he kau piso peuni, ta no me whamiri o talaanga. Ka pau kia ha whanau i he tautupu talavou mo whewhine young men pe young women. E lava e he tō taha koe kau piso periki o talaanga. Te ke whakamamafa ho o rea au e fo i konga ko eni nai rea ki ai apostolo pe koe palofita. Kono hinga ke whelave i ai rea ai ki young women pe koe young men pe mohono to'u. I fo i te whito tatau. O toton ke whai pehe o au ki he hoa pe au ki he motua tangata. I kai ke ngata ai, ka kuanga rewa ka teki nau tolu mo e taimi ko ia o e loloa o e rea ko ia te nau whai. He ka pau kai ke whai pehe, ko mea ne hoko. E hao e ki whanau
o nau tala mai fo i rea, pe te nau rea nau tolo he mea tatau pe, hau whine motua rea he mea tatau pe, te hau pe mai motua rea he mea tatau pe. Mana tui ka kau piso pe kiku no honga i loi ai fie mau koi ai kainga loto e woti. Pe te nau lawa le ke vahe ai rea tatau pe ta, ke aonga ki he kurupu ko toa pe oi woti o ku nau ihe sa kalameniti. Ka e lawa e whongkon ko tala noa ki ai, ko no mai ki nau tō ki office, tala ange mo fo i rea, ange mo mea whai ke e whakamama wha, pe tukuanki nau tō. Pia wea rea mo whetu taki ki a nau tō i he lolotonga e nau teu teu. Mana tu i koe koe ospenia pa nau ana tupa kei te tātahe ki a ika. Koe ngā ua ia e seke i tari pure, koe whetu utaki ka te ki nau tōru whakamanatu, toe eke pe te aha mea au kai mahino ka nau tōru. Pia mana tu i koe ngahi rea au tau whai, o ku tau ngā ke ngahi tala noa, tene hanga o langaki. O kai ko hinga ni ki ha koe ki he tuunga malanga, pa ke tala noa koe ho alu ki ela pe te ke pefo ki wen tova. O kai ke ka uia he rea. Ko so irea ko fe mau ke fai ka ke vahe ha tala noa. Ngā me aki ha tala noa fe lave i mo te fito ko ia nai vahe ki a koe, pa ke hanga whakapapau, tene hanga o hiki hake, ai tui me whakamooni ko ia kainga lotu. Pa kutotongi tau ngā ke ngahi wholofola, i he ngahi rea tau whai. Pea ku peheni, ka pau ke tala mai ke tau sio ke tohi asio ne vahe ono tahani maa. Hei kai te ke tala mai koe ke kai ngalo tūka ke taitari koe he tunga malanga ke taitoa ke ne toi tapo sio ki ai. Ika, tala mai koe ke ngofu ai. Ko toha pe koho portfola, pa ke lere koho portfola. Koe me e kai ngalo tū, pe te nau kumiha ke ki ai, pe unau whamana tue ke nau tok sio ki ai, he nau whoko ia ki api. O toton fo ke tau hanga mahino ko ke nau tōku nau tautu koe mua. O ku kahi po amsa ameniti. He kai ke peke ospeho rea au, pa ke tuko aru. Ko e kore mai ke tautu ai, kai o arewa, o osi, a saka ameniti. Tuko kehe, matu ke tau tāno ko ni kuai ngāhi, mea whakawawe ia. He kai ke te toa lava, ko tautu ai, ko smahino ia. Ko tau tāno ai tato ko ni ka pau, ke lo tonga peho tautu o ia, ko ke whakapiko ko e tautu me mua, pa ke pehe ke tu mai ko tatakai hoi holo. Te ke tuko mea. Kore mai ke tau tuai. Ke tau he molu malu me mau maluta ko ia. Oi holo saka ameniti. Wapo ke mea tau business ai woti u tau ngā ke sa ameniti. Ko hono whawhi iloa ki o hane ko hiki mai ki he woti. Ko e taimi ko mau mai ngahi membership o e ni ihi ko e ni. Pe ko hane ihi ko nau papiului mai. O whi mau le vai ke hanga he kau piso periki ia. O whawhi iloa ke kai ngalotu ke ni ihi. Ko anga mahi ni foku hanga kau tangata ko ni o lau mai ngā hingoa, o ngai whamiri ko e hiki mai ki he woti. Hiri ko hono lau mai, pia tala mai rewa he tō tahaku ni tataki, ko haigu i he woti una loto ke taritari ni ihi ko e ni, ke hoko ko e mea mipa kakato o e woti ko ia. Pia tau whakahare vai tau loto ki ai, a hiki o tau ni mato matau. Ka paurea kuia ha mea mipa ku ne ilo e ha mea o kau ki a taha. O ku asi mea hono hingoa, pe kau hono hingoa, hono whakalau mai ko ia mei mua. E whie mao ia ki aruia tala noa, ki he piso pe, i he hiri ko ia, ai fakataha. Ko e taimi ko ia koe, o papitaisoa e whanau tau walu. Ma ndu e tau whanau tatau pea tangata mo whiwhine. Ko hiri ko e nau papitaisoa, ko e sāpate hoko, o ku lau mai pe ke i loi e he kāinga rotu, na e papi taiso ki nau tolu. O ku ikai ke toi hiki ni mai nau tolu ia, o hange koe ni ihi koe o ku hiki mai ki he woti, pe ko ki nau tolu nau papiului mai ki he woti. He kohi ngā koe aha koe na e tāpue ki nei whanki whanau koe ni. Nā sihanga e he kala ke ia, o aiho nau kāti membership i he Siasi Sisu Kalaisi, o kau mani ngau ki mui ni. Koe mea pia u whia mau ia ke whakatoka ngai, pe ai ke ilo e he kāinga lotu, na whakahoko ai o wau koe ni ki he whanau koe ni. A koe ngāhi woti lahi ku nau ke i hamomu pe i he konga koe ni o kou tala noa ki ai. O ku ke i ui mai pe ki whanau tau walu ia, petu ai ia ke hiki ni mai. Koe Fakahinohino ai Tohi, ngā tape ia ni he ku hiki mai ki he woti, pe koki nau tōku nau papioloi mai ki he woti. O kulawa whoke kau piso periki a whakangofua i a sakala meniti ke ave pe whakahoko i a ngāhi whetu. Hange koe ngāhi whare vai vai.
hange ko Ngaahi whare maki. Hange ko ani unau si nofo pe api pa ke nau toi lava ke mawahe ki whaki api Siasi. Wangare kau piso periki o Vahe i hakau pure tapu ihe woti ke nau aluatu pia whakahoko. Pono tapu e kina sakaramenti. O kweke nara tolo whai halot sakaramenti ai. Kona tolo tapu e kina sakaramenti pasi tu whaki atu kihe ni ihi koe ni. Ko hi ke nau whakafo e nau fuakawa. O hange koe au whai ihi ni ihi koe ia. O ku nau i api Siasi. Ko tu iau koe ke hoko e ni he tau nofo whakatonga ka ku. Iei foki he nofo e kau papalangi foki ia. Koe ni iau nau fu mamao au pito nau tolu ia. Me he whale lotu koe ki nau alo lotu ai. Koe ngahi mea pehe ia, kulawa pehe piso pehe ia. O whakamofuai. Ke whaiha nau ki sākala me niti a nau tolu ia mawahi. Me api Siasi. Ka hanga o mea kou tānoa ki ai. Koe ke hoko ia tau tolu tau wofi. Au pito pe tau tolu i ke ufare lotu. Koe konga na whekaaki pa mo e sāpate whakamonia. Whakahoko foki ia. I he sāpate uraki o e mahina kotoa pe. Tuku kehe ka pau whaha konfenis whakasteiki e sāpate uraki. E koe konfenis koe tau Siasi lahi tau ilo whai e sāpate uraki. E toki lava lewa ke ngā unu. E sāpate uruaki ia ki e sāpate kehe. Mawahe me iai, he kei toi lava e hataha ia e kautaki whaloto whanua. Ke ne toi unuaki e sāpate uraki ki e toi sāpate. E sāpate whoko e ni he malo e kau piso periki. Lava e ke tāpo e kina e tau whanau ko ia. Whanki pepe mo e whanau vare. E hiri ko ia, whaidea whamoni e tō taha ku ne tataki. Pea ni hangarea whakawhi i e toe ngai kāinga rotu ke nau mea atu ki mua o whakahoko e nau ngai whakamoni. Pea o ke iai pe toko lahi pea kou tui ko toko lahi kone o kou tala noa ki ai me tau tangata ia o ku pe toe motu ahanga. Koe nau maa koe whainga maari e koe ni. O ku nau toki lari noa ia nau tolu ia. Kai ke toi ha whahinga mea he nau hanga tala noa e. Tala mai na e pehe. Ngahi mea ia, kai koe wheitu to tonu ia ke whakahoko. Ai koe mea koe au toki whaiha tā noa ia ki ai tua. To tonu ke mahino ka tau tōku, tau whai, tau whakamooni i he whaunga ke iki ake. Pea nou taha te tau lava ke whakahoko. Ai koe uhi ka oangi ha whainga maari e ki hani i ke nau whakahoko e nau whakamooni. I tango au hawai ke tau whanau vare. Ka paurea koe ke lava ki tamasi mo ki tahine o whakamooni tae toko ni e tamai pe koe whae mei o lunga. Mahalo na arerei anga ke ako i pe ia ngai whewha whamiri api. Pe koe ne rea i hoa loto palai meiri. Kai ouarewa ko ne lava pe ke whakahoko ne whakamooni tae toko ni e hatake. Ko tui koe tai meu to tonu ke nau mea hake ai ki mua. I e sāpate uruaki o whakahoko e nau whakamooni. I ngai whakatahaanga ko ia ko lomu o e pure tapu, ai whakahoko i e sāpate wā mo e sāpate wha. Ki mua whoke whakahoko e reso ni, hao e paisene kau mātua, pe kataha e o toko ni una. Taha, te taha leo toko ngai whanki business, ai ko lomu, ia e Ngaahi whatongia whakapure tapu, nau tala noa ki ai, pea osko ia ia. Ka toki lawareke o ange taimi ke whai ako. Mana tui koe kolomu ia koe ni, kai ke wha mau whakataha e kau piso perikia ko nohi ngā whoka, nau alu nau tolu ia, ke kolomu ko ia, ai ti ko ni, a ko naki mo e Kalaisi i he pure tapu e londe. Ka waiwhake taimu nau mawahe ai me ai, ke nau alu ke holot palai meri, ka mawhoke young women. Koe taimu nau mawahe ai me ai, nau whakapapau, ko pau ke whailea, nau whakapapau, o ku toko ua, ko ia, i he kolomu ko ia, ai pure tapu e lone. Ko no inga po ia i he kau tangata pure ko ni he Ngaahi woti, ha kau etivaisa, pe koe kau specialist, pe koe kau matao. Ke nau tokoni, i he u kolomu na tala no ke ai, ko no inga po pau ke toko ua mau pe, ai whai ako. Sāpate ni mau, si mahinu e ka te kau koe sāpate ia, oe piso pe, pia whaataimi lai, whaataha e piso pe, ka kaila lahi, te hae piso pe o rea mai ki he ka kaila lahi, a mea toka anki ai, whaavahe e piso pe o toko ni, ke whaataha i e young men mo young women,
ko hinga ko mea o na loto ke whakaha ki e toko koe ni. O ku whakahoko e ngahi mea ko ia i he sāpate ni mā. Ko e tango ku whakahoko ai ngai konfenis whakawoti. Mana tu i konfenis whakawoti o taim te pire ia, pia tataki foki ia, e he palestini ko ia steki. Neo ne Vahe ange ke taha ka o piso periki, ke ne whai hono tā ke kina o e konfenis whakawoti. Ka ku i he malu ia o e palestini ko ia steki. Pia whakahoko ai konfenis whakawoti ia, iha sāpate ma Vahe, me sāpate uruaki. O whahao foki ki ai, ai kau ngāu e kotoa pē i he steki. Ka koe tau mua ko ia, pe koe ngahi tau mua, a konfenis whakawoti, kono whakamalo hia ai tui, mo whakamooni ko ia e kāinga lotu, kono oangi ha whainga maaria, ke ako nekina e ai kāinga lotu, i ngahi toka ate ine o ngore rei, whakahoko mo e ngahi business. Pea sio e steki ke whahinga mea ke toi hiki hake, ai tu unga ko ia, oku iai ai woti. Mana tui koe konga mahu inga o e konfenis whakawoti ai hoa lotu sākala meniti. Pea kohono asenita ko ia o e hoa lotu sākala meniti i he ngahi konfenis whakawoti oku nā wā ofi pe whai tatau pe ia pea moe asenita ko ia o e ngahi hoa lotu sākala meniti u tau wanga maheni ko ia ki ai. Mana tu i kupure e nia e he palestini o steki a konfenis ko ni pa ne kore angrewa ki hata e he kau piso periki ke ne tataki a e konfenis ko ni. Nau ngā ke foki he re anga ko ia he wot ko ia a e fomu ko ia ki hono hiki ni mai mono poupou kamata me he palo fita o lere hifuai ki lalo ki he kautaki ko ia i he woti. Ko ngai konfenis whakawoti, mei ko toko ua pea o kurea. He ospe ko ia sākala meniti ku angre whainga maaria ia ki he pisope. Pea hiri ko ia rea e pisope, pea rea toku rewa pa senyo steki. O kua ngahi woti eni ihi. O kutu e pisope ia whakahoko ene rea, pane to e ia ai kongalahi o e taimi ko ia o e konfenis whakawoti. O toton ke mahino ki he kau piso pe, o ke mai koe whainga maaria ki ke rea ki o kāinga lotu i he tau kakato. Ko toki taimieni ua ahi mai ai ai paisteni o steki ki ho woti. Pau toton ke tau whakapoto, ke tau rea peha ki taimi nou, kai tukuange ai taimi ki he palestini o steki. Hoko e iha Fakahinohino, o haako, pe ko ha whakaloto lahi ki he kāinga loto. Matiko ngahi konfenis whoku ai ngai whakataha taki mua ia ko tōtu uni mai e he paisteni o steki ki whakahoko. Ko hinga ko ngahi konfenis ko e ni. Pia ko stala mai pe mo ni ihi kuton ke nau ihe ngahi whakataha ko e ni, kai ke ngata ai ko taimi ku whakahoko ai ngahi whakataha. Mana tui whoki ko ngahi taimi ki mua, nei teke hoko mai li riu koe ni, nei whaalu foki ai steki, pia moe tahe kau piso peliki ke whanki koromu koe ia pure tapu. E rone, pia alu ki he Kalaisi koe ta mai whewhine, uai ai whanki i lakanga koe ia whanau. Mana tiki koe ke toi whai iha riu koe ni. Koe li riu ia koe ni whai katoa pei whare loto. Koe taimi ko koe whakalau mai e ngahi whatongia na atala noa ki ai, o ku palestini me o tokoni whanki koromu, me whanki Kalaisi. Hiki ni mai whai lotu koe ni o siia. O koe ke toi oho le kau tamei koe ni ngahi loki o hange nei whai ki mua, o te whai ai a hiki ni mai wha o koe ni. I he taimi koe au hiri ai konfenisi whakawoti. O kuia i reo ki whakataha whakamaa opo. Aia e he paisteni steki mono o toko ni, e moe kau pi sope riki. O kuia ki whakataha whakamaa opo koe ni. O kai ke pehe ke o mai pepa e ke atu. Ke whetau konfenisi. O, nau nai sai petau konfenisi. O kai koe tau mua i whakataha whakamaa opo. Koe tau mua ia, koe nahanga nau tolu ia o siofi, ai whakalaka whakafo i tui,
whakawhamiri, mo whakahoua lotu ko ia I he uoti. Ai koe ka whakataha ni ke whakawawe. Koe whakataha ni o tonu kia ki I taimila, ko no inga ke nau siofi ai, a ngahi mea nā tala noa ki ai. E ka paurea koe kia taimi whiunga I he osi a kon whenis whakauoti. O kulawa pēr ke toi whai ia I ha sāpate ke, pe ko hatoe taimi. Ko utui koe whakataha mahu inga au pito e nia, ke siofi pia mo mui I he ngahi woti takitaha I he nau konferenisi whakauoti. Koe whakataha ne kau pisoperi ki te ulawe ki ai. O koton ke whakataha kau pisoperi ki, tō taha he wike kotoa pē. Pea ko iai fo I tōtolu ko ia, iai moe kalake pure, iai pia moe sekeritari. Koe mea kalake ko no hike miniti mo whakama opo, a ngahi mea nei whai ki ai area. Kai ke ngā tai kau kaha ngahi ngāwe nei Vahe, te ko ngahi tūtuuni nei whakahoko he kau tangata koe ni, o whakama opo ia he e kalake. E lawa pe whoki he piso pēke to he whakawhia tu hani I ke, ki he whakataha whakapiso pēriki ko ia, nā kutara no kei. Hange koe ni. Ka paurea koe ha whahinga mea o pere ngesi, na e area I o whikau aki moha motua tangata I he woti. E lawa he piso pēke whakawhia koe pasten o e kau mātua. He koe taki ia e motua tangata ko ia I he woti. Kai ku watu pa moe pasten o e whine, ki he whakataha ko ia ai kau piso pēriki. Koe mea tonke nau hanga o area I he whakataha koe ni, koe nau whea area aki. Mana toi koe whakataha koe ni o kai koe piso pēpē o fo I tala noa toko taha pē ia, kai whanonga pē o toko ni ia. Koe whakataha koe ni koe whea area aki. O kurea atu e tama koe, ki taimihi foia, kai rea mai tama koe, o nau whea area aki pehe. Ka kuna hanga tolo warea e ngahi mea o whikau aki pēa moe woti. Tau te whito, ke he ngahi mea o kuni hanga whakamālohia, ai whakafoi tui, ka mai ngahi whamiri. I kai whoke ngata ai, ke nau hanga o warea ai mea ko ia ki he whanau tupu tangata. Pe koe young man ka iloa whoki nau tolu I he taimi whakataha koe ni, koe kau me mipa o e pure tapu whaka eloni. He koe kau piso peliki ko ki nau tolu o ku nau taki I he pure tapu whaka eloni. Koe taimeni ke nau hanga o area ai. Te nau lana tolo o area ai tuunga o kuia e ngahi houa lotu. Whewhe ngahi polokalama o whakahoko I he ngahi woti. Whewhe rewa ngahi activity koe o whakahoko. I kai ke ngata whakahoua lotu, ka te whakawoti. Te nau sio rewa nau tō ki ai, pe buanga tuunga whewhe ngahi mea koe ni. O nau hanga whoki hene o area e ngahi tuutuni whakamui taha, ko o mai me he kau taki. Kai ke ngata I he kautaki, te nau sio ke Tohi Fakahinohino koe ni, o nau toe ako hangahi Vahe me Tohi Fakahinohino, o whelawe I moe mea koe ia o nau hanga o area I. O nau sio whoke whakataha koe ni, ko haihani I he o nau pehe o totonu ke uiui, ke nau fua hangahi whatongia I he woti, pe ko hani I ko totonu ke tukuangi ki nau tolu. Whewhe nei hani I ko nau mateu ke nau tau whiunga ke ngahi o wau, hange koe ni nau siofi ai ho lotu palai meiri, ko hai I he whanau, ko tau whiunga ke whakahoko e paptaiso. Ai ku mau e lisia ko ia I he lisi ku ilo I he kau piso peliki ko action list. Pe koe lisi ngā ue. Ai ku asi mea ngahi ngoa e whanau, mo nau tau motua, mo e o wau o ku totonu ke whakahoko ko ia kia ki nau tau. Una warea ai hiki pure tapu ko ia ai whanau tangata. Me he ngahi pure lakanga ke he ko ia I pure tapu e rone. I kai ke ngata ai kuna warea hani I ko nau pehe ku whiunga. Ke nau mau ai pure tapu mlekse te ki I he lakanga ko e kau mātua. Pe ko e taula e ki lahi. O ki kai ke ngata haini whoke ngahi mea ko e ni, nau sio I he whakataha ko e ni. O whikau aki mo e ngahi ngāwe na o sipahe. Ke ngahi holo tu pe ko hani I he woti ke whakaoko. Loro tō ngai. Nau lawai ke palani e ngahi whakataha ke he ku nau sio ke whakahoko. Nau sio ke he tohi mahina ko ia ai woti. Pe i kai ke ngata ai, ko taha mea mahawin ke nau sio ki ai pati seti ko ia
ai woti. Mana tu I foku to tonu ke ia e patseti me ngahi hou alotu. Ai koe patseti ia koe ni, o koe ngahi woti whakamahina tolu, koe ngahi woti whakamahina ono, ia ngahi woti whakatauta. Tau hangarewa e kautako ni o mai nau patseti. Koe hangarewa kau piso perikia, I nau whakataha whakapiso periki, o siofi moarea ai tuunga, o kuiai ai patseti ko ia ai woti. Ke mahino peke e wane aha taimi ku ose patseti e koe kiha patseti. He kono inga koe ngahi polokalama ku ose fotu utu mai ngahi olo tu ke whakapapau I pe koe aha seniti ke tokoni mo totongi ake ngahi mea koe ni kai oua na toi whakahela e kai ngalo tu ke nau totongi pe eki nau tolu a ngahi polokalama koe whakahoko. Koe whakataha mahu inga taha utokoni utokan kai kau tangata koe ni koe whakataha rea ko ia pea moe whanau. Ta tau pe ke he young men, pea moe young women. O ku pure I e whakataha ia koe ni e pisope. Aia koe ki nau tōu nau kau e whakataha koe ni. Koe pisope riki, pisope mono toko ni. Koe taha e ongo assistant koe ia ki he pisope. Koe palesteni koe ia o e takonaki, pea moe palesteni o kau mātua. Kai mai whanki kau palesteni koe ia whanki kalasi o young women, pe koe whanau whewhine. Pea hū mai ki he whakataha koe ni, ai palesteni ko ia o young women. Pe koe tō tupu whine moe. E toi lava pe e he piso pe ke whakawhi I mai hani I ke kau I he whakataha koe ni. Koe ngahi tau mua re vaini o whakataha are rea ko ia moe whanau pe koe kau taki ko ia I he woti mai whanau. O ku nau tala noa ia e ngai whaunga ke toko ni e whanau ke whakalakalaka e nau whakamooni ko ia ki he onga ore rei. Pea whakapapau I whakahoko e ngahi o wau whakamooi ke teki nau tōra. Hanga mea nau tānoa ki ane nai. Ha pasteni o e akonaki o tala mai guai ki tama e ko o whiunga ke hiki hake ia o tala eksiki. O kuna warea ia e nau tolu he. Kai ke ngā tai una warea e whaunga ke tauhi ake nau ngahi fuakawa ko ia I he nau papitai so. Pea ngā tai ke nau hanga o whakatapu I hon nau taimi kono I ngā ke nau hoko ko e kau wākonga mo one a Sisu Kalaisi. Ko e taimi o whakahoko e ngai whakataha ko ni whakahoko tuataha ia I he mahena. E lava e he piso pe ke ne hanga tatake whakataha ko ni pe tene Vahe I ange ki a taha o nongo toko ni ke ne hanga tatake whakataha ko ni pe tene o ange ki he taha ko ia o honongo assistant. Ke ne tatake whakataha pe koe palesteni ko ia o e Kalaisi tau motua ko ia I he whanau whewhine. Ko ki nau tolu ia te nau hanga tatake whakataha ko ni. Mana tui ki mua whakataha o pau ki hanga piso pe ia siofi ai asenita ko ia ana ne hanga e ia o whakapasi pe whakangofua I ke ngawe aki. Pe sio o ku mui ki ai toko taha ko ia o ku ne hanga o tataki a whakataha. E lawa fo ke kau I he whakataha ko ni a ngahi mea ia na e are ai I he whakataha are rea ko ia ai woti. E lawa ia ka pau niaha mea na nawarea a whekau aki mo e to'u tupu ko ni ko tānoa ki ai o nau hanga warea e ai kono uhinga ke nau siofi. Ko hae ngau te nau whai ke whakakakato aki. A ngahi whie mau ko ia mehe whakataha. A rea ko ia ai woti, ai aku ia e kautaki lalahi. Mana tui ka whakataha rea ko ni, ko e kautaki ani ke whanau. Ko e whakataha rea ai woti, nā kulawa ke ko e kautaki e ke kakai lalahi. Pea o mai rewa ai ngahi whakotuu ko ni, mo e whakakaukau ko ni, ke kau I he whea rea aki. Ka paurea neha palesteni I he kolomu ko ia ai e lo nena toki ui fo o maika o palesteni ko ia ka asmai whine. O kwhe mau ia ke a ko I nau tolu, whakamaheni I ki nau tolu, whakatau ke I ki nau tolu, e tānoa nak whai ki mua whika aki mo ukurupu ko ni po so mai pe Siasi nau mo le son. Ke ngawe aki ki hono a ko I o ni I ko ni. O nau hanga o siofi ka pau ki ha whehui, pe ko ha whie mau. Pe ko ha whainga tā ia, o ku whehanga hangai mo e to'u koni. Ma tui ka to'u koni ko tā ki e tā waru. Ko e to'u whainga tā haeni o e aho ni I he Siasi o Sisu Kalaisi kau maringa hoki moini.
I kai ke ngata hono whekumi ke ilo i ngāhi mea koe ni, ka nau whea rea aki i ha whaunga, ke lava ke toko ni, pe lava ke whakakakato, pe whakalato, pe toko ia ke ngāhi whia mao koe ni. Nā warea e ha ngāhi whaunga, ke whakaai ai e whanau ke nau o mai, ke ngāhi hoa lotuka, mai ngāhi activity. Te nau lao tō ilo e nihi koe ni, me ngahi tohi tariwi koe ia, ngā ake he ngahi Kalaisi. Te nau lao ke whatonga e nihi koe ni, kai ke ngā tā ai, whakai ai ki nau tō ke nau alu ki he seminary. Ki heki Kalaisi tohi tapu koe au whakahoko, e Siasi Sisu Kalaisi ka moringa ki moe ni, e taimi lahi e he hoa lotu pongi, e hoa pongi au pito, pe koe tukuange mai lolotonga ai lere ai Kalaisi, e fwoi piriote ke nau alu ai o ako tohi tapu. O nau siofi foki i he whakataha koe ni, ai ni ihi koe e whanau tupu ku nau vai, pe ku nau mā lohi pe i he Siasi, pe koe less active. Te nau hanga whakatoanga e ni ihi koe ni nau siofi, o hai nei lava ke tokoni, ki he ni ihi koe ni mehe toe ngai whanau koe ia, o ku nau maulotu mo mau e ngahi activity. Kai ke ngā tai ko ku nau toe siofi pe area e foki heni, ai whanki i kau mea ko ia o i tōu koe ni, o te kei ke nau hoko ki nau tōu koe me mipa o i Siasi. Te nau lawe ke area i hangahi activity, ke lava ke whakawhei mai ki nau tōru, ke nau kau whakataha, pe moe tōre ngai whanau. Mana tui koe ngahi activity koe ku nau palani i he whakataha koe ni, o to tonu ke whakatatau ia moe ngahi whie mao koe ni, nā ku tala noa ki ai. Hei kai ke pehe ia, ke nā warea toi whie mao koe ni, pia whakotu mai fwoi activity ia, o kui kai ke kāinga ia, moe whie mao koe ni, te ohanga ata whakatata. Ka pau toko lahi whangita mai ki o kui kai ke nau kau ki he o ngore rei, o ku nau pehe ki aiha ki pō koe pouringi, ke whakawhei mai ki whanau koe ni. Mana tui koe mea nau tānoa kei ki mua ko activity ko toa pe Siasi ko nipa ki ano tau mua ona. Ai koe tau mua e lava ke ngāo e ki e pehe, ko hapo o e ngāu e whakawhai whikau. Ka koe foi activity, koe pouring. Ka ku lava ki tamasi, tai Siasi, o whaingo fua e ne hau ki ai, he ku whakahoko ia i hawheitu o kui kai koe apsias. Koe whaunga pehe o ko tāia ki ai. Pe lava ke whakahoko, ang activity ko ni whakakulupu, tau pehe ke he pe tau taha ke taha wha. Pe lava ke whakataha i kātoa tamai tangata, o nau whakahoko activity, pe koe whakataha i tamai tangata mo e tamai whiwhine, o nau whakahoko e ngahi activity koe ni. I kai ke ngā tahe ni, ka unau te hanga tolo wakai i he whakataha koe ni, a ngahi activity koe ku osi hono whakahoko ki mua. Tai milahi whu tau whahanga palani e ngahi activity pe whahoko, pe osi pe activity ka pe osi ia. O kai whu ke pehe anga ai Siasi koe nu tau kawai. E osko activity u tai mo e whakataha ia ko hono wakai. O activity koe nai whai. Tau wakai. Na e hanga e he ngahi activity tau whai o lava e tau mua na tau whotu. Ke makatu u ngai, ai polokalama na tau whai. Koe ngahi mea nau sio koe ki ai. He ne pehere o maho. E hanga e ni ihi ko ia o ku nau taki e ngahi o lotu. Neu na ustanoga mo toki mua. Whakataha mo e pisope mo no toko ni, o whakapapau i o kai ke whakailonga ua a ngahi mea ko ia whotu mai e toi whainoino. Ko activity ko toa pe koe whakataha ko toa pe, o ku iai hono tau mua ona. Pe koe asenita koe kua wha, kua pau ke hanga e he asenita ko ia, o whakamahino i ke toko taha ko toa pe, u ta utu i he whakataha ko ia, ai tau mua mo uhinga o ke ihemi ai. I kai ke ngātai, ka hanga he asenita ia o numi mai whakataha. Ke ua na tau wharea i ha mea noa ia, pe tau tau tuai tau to o sa hoa hoa mo i konga ke tolo. Koe ngai whakataha me mei tala mai, koe lolo taha koe hoa taha. Pe o toto newe ke tau poto, pe tau maheni, mono ngā eki ko ia, o e asenita. Ko whamara ka teki mo tolo ho mo whamureke ho mo taimi ke mo whanonga mai e whiwheni, ki he tau pōkala manga mai. Hangega mea ko whaaria ki eiko ki mo tolo ku mo fua e ngahi whatongia koe ni, o kuato e ofalahi ka teki mo tolo, o ko ilo e au e mawhatoki o ngahi whatongia ku mo fua. Ka ko o mai e he Siasi, hangahi mau anga tokoni.
ko ia o ko ton ke hanga e ko taimi te pile I ho taimi ko ia ku tau whe mo e kina ko toa. Ke ako ai ho whatongia o hange ko whakahinohino nei whai he e kiki a so sefa samita. Tuku ke a koni e he tangata pia mo se fine a hona whatongia. Ko taha ene ngahi mauanga tokoni ai toi whainino fo au koni tauta noa ki ai. Ko e whola ko e mauanga tokoni e taha. Ko e rea e kau palofita me ko apostolo, ko e mauanga tokoni e taha. Pia ka pau rewa te tahanga o taimi te pire I pia whakapapau. Ha taimi ke tahanga ai o ako e ngahi mea koe ni. Ko e palomese na mai he eki. Eia te koe hoku lau maari e. Pa te uhanga pia o atu e mea koe ki ke rea aki I he taimi o kuke whie mau ai. He nake hanga e ko ia tānaki pia whaawaki. A ngahi whakakaukau me ngahi te toi mo oni koe ni. Ia te kua. I he ene pehe, e hanga ehe e ki o tāpo e kina koe. E fofonga mari mai e ki kia te koe. Pa tene toi watu e ngā ue ku lahiangi. Ko hinga he kune awhioi. Te ke whakahoko e ngahi koe ni. I kai ke ngata ai, ka e ope atu ia ki ho hoa, ho o whanau, hange ko ki mautoro kua e whanga moko puna, o puna winu. I he ngahi tāpo ake koe ni koe ko o whaiwerenga. O whapeke hanga he ki o tāpo ki na ki motoro. Kai ke ngātea te ki motoro, pa mo ngahi o whaanga, kai e maha mo ngahi kai ngā, e wafa Sisu Kalaisi. Amen. Amen.